gagayan na yung bag nga oras yung amin. Kumusta kayo manan? Kapadasan ni Kabsat Sonia saan na puno na gantintay drama. Ngam sakbay ti amin, makaplaawa mampay da Manuel Domingo, Dita Flora Apayao, Christian J. Javier, Loja family, kan Javier family dita Mayantok, kan Rudy Sudaria dita California. Kasimanti ko na ni Kabsat Sonia, dir man ang biyanang, adaw gali ka man nagpamarang. Kabalak tagpamarangan nakakaasi, tapno makadawat taklay ti kwarta ti sabali. Tababayan ti kasta nga ramida kamo kamasyan da kanyak, kaya't mangtaday ti tulong kanyak wando iti pamilyak. Rogyak man nga ruod ti agsalaysay. Nyamag dagituyan. Yaman ipagpupungtutam kitan ay atunay. Basta si kati adda dito'y kusina, sumanao ka, dumanabog ka. Kasanaw, kat orno nga mat ti basura dito kusina, imbes nga ibalang mo, orno nga mat nga iduldulen. Kas kalamang gagamo dito kasta nga style mo. Baybay amla ka di dagita ta sayang. Sayang nga, natip-tipingan ka naman mansaanan, nakupik na pa yan. Nagadumot ang napipinta sa plato tayo. Naggapo pa ija abroad dagi jay, taimpaw it dagi jay anak ta. Kat saan mo't ada tayo ti mangusar ka dagita, dagiti bisita mo. Di ka lang mabain amang ipausar ka dagita. Imbis adya na pintas ti ipausar mo iti sangaile. Saan? Tadagita mo na tip-tipingan ka nakupik-upik. May mayat mo't day ta nga ipausar Tano na pintas akagawaan ti iparang mo iti sabali a tao. Amangan no ibagada nga agparparamag ka, kababaing. Saan mo ta kinaparam magtagusar iti napinta sa plato? Wano da tayo. Ngam sabali nga rod a tao ti pagsasaritaan. Amom ayat ti linaon ti panunot ti sabali a tao. Amom met nga adda ije abroad dagiti dua nga anak ta. Amangan no ibagada nga agparparamag ta. Iso abaybay am dagita. No adda bisita, dayta ti ipaaramat tayo. Welcome to Jenna Almeida Drama. Leia, agsukat kayo ta intay maki-birthday di ta kaaruba. Daytoy ti ibadom, ta sukatak jay adem. Ha? Dayta ti pagbadok, Lola. Rut-rut maten. Ado ti abot-abot nan. Anya kuma, alakit din. May mayat ti kasta nga ibadoy. Tapno maas siyang jay balikbayan nga ag-birthday. Ha? Ado ti kwarta day jay. Anyat amuyo, no ikanda kayo iti dolyari siyo. Ibadong dayta. This drama is owned by Jenna Almeida Drama. Kas tatila nga ayaw, amapan maki-birthday. Di ka lagbain son niya. Anyaman ti problema ayam tunay. Kita matabado yo kasla ni snakes. Naman sa mansaan lang arudan, abot-abot pa'y. Agsukat kay man, nagado abado yan napipintas. Kas takiting kay badbadaw. Leah, agsukat ka. Sukatan batin ta adem. Daytoy matikayat ni Lola nga ibado mi, Lolo. Apay masapul ang napintas ti badaw, numapan ka makipon siya. Kat oray tay saan ang napintas basta saan akasta nga abot-abot. Kaslawan na pulos bado yun, iti kasta itsura yun. Kanta chinilas mo, sunya. Pangis ba tay mat agrat-ratik kan abot-abot at chinilas na kita. Pangis pa imot nga raw. Kanta Bram, matintin nagtay strap na. Anya mo ti kasta itsura mo. Katanya kumangay, mayat kit di tapno adda maasi kat ikanda kami iti bado may. Day takit ti paglaingam sunya. Pati dagita apo ko ta, iramraman mo iti kasta nga style mo. Nasaya at ayat ti kasta nga aramidam. Saan mo't nakakaasi dagita apo kam? Ngam apay apagbali ng akasla pimpiman ida. Sumanao ka manan. Malaleya mapantay kit din. Tumaktak day taaluluyo. This drama is owned by Jenna Almeida Drama. Kumusta, Kabsat Sonia? Long time no see. Kastoy kabsat inso, nakakaasilat ta. Awan makukwarta, awan na imas amasida, awan na pintas abadaw, ultimo chinilas, awan maigatangan. Ha? Ne, Allah, kasi kay madngarod Sonia. Pati dagito'y apukok, malnuris dan tawan mo't makaanan no daduma, pasaray aglangan da amangan piman. Ha? Kasano ako na mamalnuris na? Kat naglulok magdamad. Ay kat ilukluk magdan at irigat ti panagbiag, narawat da ngamin iti turog.
Turog timang palpalukmag kadakwada saan ataraon kabsat. Anya, mala, tamang tedak no madamdama iti gatang yo iti bagasyaw. Kan mangyawid kay to kadagi dyan sangpet ko adilata. Kan ikan kay to pa iti bado, kan chinelas kaskada sapatos yo, Sonia. Ay, agyaman na kinso. Nagsaya at kalata ka aruba. Saan ka nagbaliw kabsat? Anya dagi tayong sangpet yung ay. Sa nga bayon mo't kabinaklay mo, Sonya. Inted nito ni abalikbayan. Kitaam kat naasyan ka na kami. Iso nga inikan na kami iti kakasta. Ha? Anya dagi tangay. Dildilata, bado, chinilas, sapatos. Kan adapay kwarta nga inted na. Iso na laang tadulyar. Inakto ipasukat ijay ili. Anya. No nadiskarte ka, sumangpot ti grasya kan ka. Ngam no agmiki-miki ka, naatap ti grasya sumangbay. Wana, ngamlas-las to gam ti pada matao. Ibagbagam nga awan kan kadam, tapno maasyandakin ka. Ay, siyak ti mababain iti kastangar arabidam, Sonya. Anyalat sawan dagiti taon nga eh. Siyempre, panunutin dabay-bayan kayaw ka dagiti pukota. Adi kay pakpakanan. Kan oray dagiti anak tang agtrab-trabaho iti abroad. Iba inamot ida Basta, kanya-kanyang diskarte ito ni. Tinapatag, sa anak ngagtaktakaw. Awan mading aramida. Lola, agbilbilang kayo manan iti kwartayo. Nagado ti kwartayon. Wen, urnong ko daytoy. Bilang, tamangan no naksayan. Amangan no kinisayan ni Lulong. Adda ka di urnungan yo, Lola? Adda kayat yo agatangan? Kompormento no anya ti pangigatangak. Ado ti pakaaramatan ti kwarta apok. Iso apatisi ka. Surwem ti agurnong. Tapno no dumakkel ka. Bak ng kanton. Adunton a kwarta tinaurnong mo. No sabali ataw. Agpamarang kayo ang nakakaasay. Adi kay mangmangan. Tapno maasyanda kada kayo. Kat ikanda kayo iti kwartayaw. Sana tila'y sursunog ni tapang, Sonya. Bakit ang da? Kas tagat ibagbagam ni tapo ka mo. Kat sika, adda nga rod urnong mo, alaman. Awan to pa'y urnong mo. Ta feeling rich kamot ngaming. Lia, umay ka dito. Di mo ding-ding ganti ibagbagatalula. Umay ka man dito. Wan, Lolo! Welcome to Jenna Elmer the Drama. Dumagas ka no da ay da akanakak dito'y balay no madamdama. Ah, ni Aida ang negosyante. Jay adot lugan na. Wen, pinasyardan ni katugangan na ijelaod. Iso dumagas na dito'y. Naimbag man tamalagip na ti dumagas. Katuan Angkel na nga raw. Mailiw siguro mat Anyat ipamerienda tangay. Dito'y dakid di amang maluman Tay partyak ida iti native amanok. Dudwada lang mat nga gasawa. Sige, tanayunak ti isaan ko nga innapoy lakay. Alamangan tayon Aida, di kay agbabain, ipagpabalayaw. Ala, nagtaktak kayo pa'y laang, auntie. Dangkal nga, ayaban nyo na tamanganan. Alay, sumarunon to. At dala-al-alaan na biit ijay likod ti balay. Ay na, kababainan, auntie. Nagtaktak kayo pa'y laang. Kaya't na kayo aparamanan iti native amanok ni uncle mo. Iso amangan kayo. Ay ka-thank you nga rod ano kasta, auntie. Ay, pasensyaan yun ti plato mi at anay daan una yun. Tawan mo't ngamin maigatang iti platon. Iso nga an-anusan mi dagito'y daan a plato. Ay, okay lang, auntie. Awan problema. Ay, Wan, kumusta gayam da insan ija abroad? Kasjay nagbasit ti sweldo da. Takasano, madama pa'y lati pa nagbaybayad da iti utang da. Kan nagbasit ti ipaw-paw itda. Taawan mo't mabatbati a sweldo da. Ay, kastaya? Nabayagdan sa amot na ni Jabro, dante. Apay di na pala nakabayan di ti utang da. Saan tabasit nga rod ti sweldo da balasang ko. Ay, pasaray payag sakit ti tiyan ko. Numaulawak. Iso ti papapanan ti kwarta mi numangtad dagi jay kakasinsin mo. Agdiretso iti agas. Aya? Wen Aida, iso akakaasi kami mo. Da kami lati kakaasi nga adda anak na ijay abroad.
Di kampay kat agsidan no daduma. Aglabay kami la iti kapin ano kwa. Sakam lama kasi da iti karnit manok no makatiliw kami. Tanaatap mo dagiti taraken may. Malanti, mangtedak to no madamdama iti kwartayo. Tanaimbagla paggatang yu iti agasyo. Ay naagyaman ak abalasang ko. Naimbagla kada kayo tanapintas ti biyagyo. Mayat ti taray ti negosyo yo. Bimak nang kayon. Nanti mat, saan mat? Sakto lang mat, ah? Kun, ay na, nagpintas ta bagmoon. Bagmo day ta ay da. Ah, ay unanti. Ay nagmayat beton. Jak napadasan man tinagbabag iti kasta. Sika, nanginan sa ngamin ti kasta. Ha? Kaya't yayanti? Ay ikatwan itad mo ay da. Akat ibati kun ano kayat yo. Ado pa'y magkititibag ko iti balay. Mangtid kay tulay ti basit nga ikubagan tapang ikakiti karga tabag ko anti. Ay sige balasan ko. Ado ti ikubag mi. This drama is owned by Jenna Elroy the Drama. Di ka lagbain nagdawat-dawat. Pati bagdawatan. Dinawat ko aya. Kat nagdisnudumot anang tad kanyak. Imbaga mula na pintas ti bagna. Wala ta pang pangagam. Oras sinumot siguro. Talaga amang riknay ti kasjay at tiradam. Apay, ti kunam, di mangmangag, ti saritaan nyo itay. Basta jak dinawat. Imbagak mutlaan na pintas ti bagna. Idi kwan, inted na mutad. Kenang tad pa iti kwarta. Kasano adi mangtad, kat tila imbagbagam. Tila imbagbagam asakit mo. Tapno maas siyan dalaking ka. Wan, ngamjak din mawat iti kwarta. Imbagak lang nga awan makukwarta. Idi kwan, nang tad mutad. Nya, matikas ta nga style mo, bakbakitan. Ay na, may mayat matikastan angam ti agim babak nang wano agpalpalangguad. Awan kastay napakumbaba tayo. Saan akin napakumbaba ti kasta? No kasta ter aramidem akas, ang mga no pumaysaw. Kahit mo, tagbalin ang nakakaasi akan ayaw. Jesus, ayos lang. Total, adumat ti tumulong no bilang lang. Apay, mangnamnama kalatan iti tulong ti pada matao. Saan nga itag nanayon, kat adamay tulong da, tadamot kasapulan da, paggastusan da. This drama is owned by Jenna Elroy the Drama. Ay, kabsat inso. Kunak to pa'y kat asika da itasarsaron wak. Nagpalingki kamot gayam. Nay, ason niya, sikaman gaya. Anyat umay mo gatagan dito'y palengke. Ay na, umayak lamang kita no adda nala kaagalunggong, ta iso ti gatangek. Agbirbiro kak ngarod iti nalaes agalunggong. Apa yung nalais nga ya? Kat isumutlat ka ibatugan ti kwarta kapsat. Nalaka ngamin ti nalaes agalunggong. Awan mo't ngamin makukwarta. Ay na, madi ano nalais ti gatangam. Kasano nga awan makukwarta ako nam? Kat adamod gayam kano iti abroad dagiti duwa nga anak mo. Wan ngam agawid dan iti mapiit. Tanaikat da kanon iti trabaho da ijay abroad kapsat. Anya? Kanjay may sa single mom. Dua ti anak na nga imbati na kada kami. Jay mo't may sa baro nga agpaiso ngam ado mo't ti utang na. Agpadada nga ado ti utang da. Basit ngamin ti sweldo da ijay. Kastaya. Wan kapsat. Iso akakaasi kami man. Awan makukwarta kapsat. Uray kayat ko apagsidaan iti naimas dagiti apo ko. Awan maipasidak takastoy mati kasasaad me. Marigrigat kami. Mangurkuranges kami. Sapay agawid ang dagiti anak ko. Tanaikat dan iti trabaho da ijay abroad. Apay kano anay kadangay. Jakman ambo. Kasjay kanu ngamin jay busda. Basta ikatin na kanulat ta dagiti empleyado na no sumro. Mala, at iti igatang mo iti sidan niyo. At apay matkwartang tito igat. Gumatang ka iti presko amasida. Saan analaes ti gatangam? Ay naagyaman akmanen kapsat. Sapay kumataado pa'y agrasya ti dumtengken ka. Tapno adda iparabor mo iti padam a tao. Ala, awanan niyaman na, kapsan. Sige nga ro, tainak gumatang iti presko agalunggong. Wano presko abangus no iso. Salamat inso.
This drama is owned by Jenna Elmore the Drama. Hello, Manong Jade. Nakaawag ka, Mat? Hello, ay sa ading ko. Wan, tani. Kanain mo tayo sakit dyan ko. Bakarang, kantintero ang bukot ko. Tsak mawatan mo niya't nasakit ka niya. Ni, apa yan nga eh. Agpa-check up ka Ay, kasla mabuti nga kagpakita iti doktor ading. Ang mga nanyamat na ito yan. Madanag, anak. Delikado no di ka agpa-check up, Manong. Iso nga agpa-doktor kan, tapno makatumar ka iti agas. Mabuti nga kaysa. Pagbutngam ko ma. Nasaya at ket di ano ma-check up adagos data, tapno maagapan no anyaman data. Welcome to Jenna Elmore the Drama. Nay, adda kay Mat, ay da. Naggapo kayo ijay balay da katugangam. Wen, auntie. Lumabas kami kumangam, dumagas kami manlaangan. Taitalaang manan anak kapasyar kami. Ay katwan ngamne pasensya Awan maipamerindak kada kayo, balasang ko. Tanay, awan trabahon dagiyay kakasinsin mo ijay abroad. Ah? Apay nga, auntie? Wen tanaikat dan iti trabaho da, agawid dan iti mabiit. Anya? Iso nga awan pa'y ultimo maigatang iti asinan. Ala, di kay madanagan. Di ka magmeriendan, auntie. Kat kababain mo't ano awan maipamerindak. Uray tinapay la kumakan soft drink. At dapat asidag nga store. Ado mga minan ti utang ko di ta store. Ta umutang ako maiti ipamerindak kada kayo. Ay, nasaan na, auntie? Ang no kaya tiyutag merienda, ingkay gumatang tabayadak. Tanoda kami, saan kami nga agmeriendan? Tapumanaw kami mo iladagos. Ay alang arod. Di akon igatang iti merienda ti itad mo. Ta igatang kulaangan iti asin, mantika, asukar, kaskada kape. Kano adda sobra, igatang kun iti masida. Addo tili magasot, auntie. Ay naagyaman akbalasang ko. Sabali at talaga no ado ti kwartaman niya. Kasla bariyam laangan ti limagasot. Ni auntie mat, saan mat Da kayo mat. Kat anya nga rod ti inuman niyo, mang timplaak iti Diyos. Saanan, auntie? Danumlatan. This drama is owned by Jenna Elmore the Drama. Ay sus, kasano nga taday to yan? Jakmat na si putanan ana itugtog man enti aw awerkon. Ay, adaman dugol nan. Namin anon ana itugtog jay aw awerko. Saan mat ngamin amaliklikan ama itublak punuan niya. Ay, sapay la kumata saan amadlaw ti amok. Aisa! Aisa! Ay sus, ay ayaban na kun ti amok. Nadlaw nan samot rin. Aisa! Yes, ma'am! Coming! I told you many times to watch my child, but he got hurt again. Sorry, madam. I was doing something, so I didn't notice. This always happens, Aisa. I'm done. Sorry, ma'am. It won't happen again. Promise. It's always like that. Enough, Aisa. It's too much. Nanang. Ay sa. Adakan. Nagawid ka mo't gaya mo, nanak ko. Wala nang. Biglaan ti panagawid ko. Tatinirminate nak ti amo. Anya. Hapay ngay. Ala. Sumrag ka man pa'y. Nakabaso lang kami, nanang. Basol ko no apay at tinirminate nak. Kat, di awan trabaho maun. Awanin ananang. Balik sa dati Anyang arod ngay. Ay kat agaplay ka iti sa bali Mabuti nga kun nga agabrod nanang. Kanjak kayaten apanawan dagiti anak ko. Anya! Intasabtan ni Jade, ija airport inton maminsan abigat. Tagawid ka nun bakit? Nagkunamot. Iso imawag itay. Awan ka ba't gamin? Iso asyak tinang sungbat itaawag na iti cellphone. Apay ka no nga agawid. Agsakit di anak mo. Nakapsot ka no. Saanan ang makatrabaho. Iso apagawidan dan. Anya? Anya't sakit na kanong ay. Diya ka ba? Ibaganan to ka nung makaaway. Agpaimbagak pa'y.
Sakto man nagtrabaho no napigsakon. No aging bagak pa ya. Anyat ko na aya. Anya kanot sakit mo. At da problema iti barak. Kan oray ti bitukak. Iso nga agagasak na lang. Anyan. Apay nga'y akas ta tinagtungtung paalam. Pati jay kapsat mo na-terminate. Sika, masakit ka mo. On nga rod na lang. Diyan mo't nagayatan ti kastoy. Alang arod, agpaagas ka anak ko. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Nagsangsangit ka ba nan, Sonya? Rabin, maturo ka kitain. Diyak makaturog iti kapapanunot lakay. Pampanunot at ti kasasaan tayo. Awanan trabaho dagiti anak ta. Bangrugiin ti panagrigat tayo. Naguyod ko pa yan ti urnong ko a kwarta. Tawan mo't pangalaan tayo iti gastusan tayo. Nagruna ti pagpagas ni Jane. Ay, dayto yan ti bagbakin ka. Si kanto man kami. Ha? Apay asyak. Tila'y bagbagam tumat iti. Imbagbagam ka lagi ti tattao, ikat dagiti anak mo, iti trabaho ta. Impadpadamag mo da ita, diti lugar tayo. Imbagbagam pa'y nga ado ti utang da. Nakakaasi tayo. Nga awan pulos makukwarta tayo. Anya ngay, di pimbaysan. Kasta magamin ti kanayo ngay bagam. Anya ngay, pimmay sulaka nga rudan. Si kamot. Nairanran na la siguro mo ta. Ay na, natadam tadilam Sonya. Isa apim may sound nagitim bagbagam. Natangkan namin ti ulo mabakbakatan. Tila ibagbagam, iso akasta. Hello gagayam, kumusta kayo manan? Sapay kumata na salon at ka nakaradkad kayo kanayon. Ket welcome kayo manan dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Siyak manan ti gayam yo, Jenna Almoite ang mga kakamakas manang biyanang. Kandakin drama kadagiti biyag ti tao at drama. Manipod ka ni Kabsat Mona sa napud no anagan tintay drama. Ngam sakbay ti amin, hello mampay kada Alma Torres, Rolly Viernes dita Ilocos Norte, kan Pauline Lucero dita Hong Kong. Kastiman ti kuna ni Kabsat Mona, dirama ng biyanang. Kaya't kuman matapay drama ti kapadasa kiti biyag amay naig kanayat. Agtaray ti istorya kadagiti nagbalin nga ex ko. Kaya't itiudi na maamwam na sino ti nagbalin ang nakatuluyak. Rogyak man nga rod ti agsalaysay. Agpautang ka man muna. Bayadak to no agsweldo nila kay ko. Kastayo lagta na kanayunan. Awan lakit utang. Anyat pagkit kita nyo kada tao, kwarta. Good, si kamot nga rod tinawadwad ba si ti kwarta na ading ko. Kan amin mat nga inutang ko kan kakat binayada. Saan aya? Makauma mo tigas to eh. Syaklat na kanayunan tagpapautang. Tsak pa napadasan ti mutang kada kayo. Apay ko mga min nga umutang ka. Kat ado mat kwarta mo na. Di ka kat agyaman taada ka na yun kwartang. May mayat ti tumulong ngem ti matultulungan. Mano ay tutangam? 3,000 kumaa ading ko. Mabit lang nga ron. Surwin yung amin nagdouble kahit mo ta. Tapos sana mabitin di ko tayo. Kanya mo tigas ta. Welcome to Jenna Almoy the Drama. Mona, adamat mang damdamag kanyam. Guwapo mat nga teenager. Ha? Ayun na. Dayjay man o, nakatakder ijay ruwardia to parlor. Ay! Adan! Ay, oh! Mabit lang. Pakituloy mo man ti plan-plan sa kabuong Grace. Tarasam! Tarungwanak biin! Ni, mapanamaya. Basta, adala pa palang bibiin. Ituloy mong talalamida ka, ha? Sige, yag mo nga rodan. O niya, nabsug ka matlaang Rodan? Nabnag ka? Wan mo na. Thank you manan niya. Mababailakan kan. Tasik akanayo ng tagas-gastos. Tunggal rumwarta. Ay na, sana problema dayta? Basta para kami ka, kasta ti kinapatig mo kanya. Kat, rumwartan dito restaurant? Wala. Mapantay jamol. Tayin tag window shopping. Inta magmag na. O sige, kahit ko dayta. Tamawat-wat ti bagi ka magna. Kan ganado ak nagpasyar, no lab na lab ko ti kadwak akakibkibin ko. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Sumrekta dita departments to. Tagkita ta itilako dita. Amangan no ada nakasil mo na. Sige! Ah, kunak tubay kay. Nakasilda.
30% off, oh. 50% pa iti daduma. Ay, Wan! Oh, pati dagiti pantalon da. Nakasil, kita yung gade. Nakasil to'y nakangin niya na abran ti pantalon. Ay, wala niya! Eksakto lagi di kanyak na ito muna. Da ito'y ti size ko. Kaya't ko ti tela na. Ta stretchable. Wan! Napintas! Gatangag ko ma. Ngamawan mo't kwarta. Ha? Ay, katalain ta, ah! Bayadak, Rodan! Ha? Sigurado ka? Ay na, mababay na. Kan muna. Gamno pilitin na akit. Alaag ah. Sige, alaan mo. Tasyak timang bayan. Regalo kan ka, Rodan, my love! Thank you nga ron ah. Mona, my love. Ha? Mayat day dya sapatos ah. Paris na day ito pantalon. Wan! Napintas! Nagdala kwarta. Gatangin kong day ta sapatos. Ngamawan mo't ngamin makukwarta da tao. Mano kaya dito sa pantos? Sanan? Tama nga nung nangina. Nakasilmat ka di ah. Sige, gatangan ta daytan. Tapno ta Paris na tapantalon mo, Rodan. Welcome to Jenna Almoida Drama. Mo na ading ko. Umay ko bayadan tay utang kon. Nasayat mat manang. Tani, kasampulak ti kwarta. Ngam kwa, umutang ako mamanan ading ko. Anya mo ti kastan. Kundi bayad ka, ngam umutang ka ba't lang manan? Nabitin nga minti sweldo ni bayaw mo ading ko. Bayadak matlaan, promise. Ay, awan may pautang kon. Tani, ato ti paggastusa. Anya ko nga ti paggastusam, kat awan mat asawam, awan mat anak mo. Ninanang mat latikad-kadwam dito'y balay. Wen, ngam nagastos lata. Tadamot mama at ni nanang. Ado ti pagpagatang na apagparjud na. Kanagdapi agas na agat katangan. Bayadak mat laeng ading. Sorry, ngam awan may pautang kon. O sarek ti kwarta. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Ne, apay nga aglaladot ka muna? Awan nga ron kwarta kon, Grace. Manan, basta kuyog kayo tinadya nga rudan, kanayon nga maibus ti kwartam. Amuklatan iso ti papapanan ti kwartam. Kat syempre, awan nga ron trabaho na. Kapilitan lang siya tang gastos no kasya rumwar kami. No kastamat lang, leka monte kanayon nga rumwar, tapno hangka nga magastusan. Nagpautang ka man kiti, Grace. Naimpagkan ka, taon bibiyagam at BF mo. Sa nakas kanya. No saramat lang nga para iti boyfriend mo, haanan. Saan? Itid ko kininanang ko. Tawan na itid ko ang kwartana. Paggatang na itiagas na. Sigurado ka? Wen, promise. Mano ti utang am aya? 5,000 no adda. Bayadak no next week. Tapos tunto no makaurnungak manin iti kwarta. Sige, pautangan ka, gamne. Palagipan ka manan mo na. Tama ni pud ada builit mo kat kanayon ka nga maibusan iti kwarta. Isun sa matante papapanante matmat gadam. Kita ang busit, Wen, Grace, di ka kadimatanagan. Ang Muktar Aramidek. Promise. Kunak manutin kititid mo ita. Nag-promise ka atin kititid mo kanya kita mo na. Day talang tinadiskitarak, love. Ano, sampay lang 5,000. Nayunak to no makaurnungak manen. Awanan na. Sapay ita sumangpod yung order ko. Kasano dahi tuwil ngay? Agdiskitar ka ah. Anya kamatan? Anya nga minti in order mo, ayan. Sapatos kan jacket. Agdiskitar ka ah. Daw rayo aging gainton malam. Tanong saan? Agawid aklangan ni Jalo Carmi. Di ako nagsubsubli dito. Ha? Ay, sige. Urayan nga ron. Tay nakadiskitari tinayon day ta. Darasama, di nakpagurayan iti mabayag mo na. Tano awan madiskitaram anayon da ito eh. Agawid ako. Kadya ako nagpakpakitakin ka. Welcome to Jenna Almoida Drama. Nanang, buludak man ta singsing nyo. Nay, apay, ayan nga mindagitay alahas mo. Awanan, narigrag ko nanang. Anan buludak ta singsing nyo tay sublik to. Ay nangina dayto asing-sing anak ko. Ay aywanak dayto itanabalor. Amumat numano ti presyo dayto kurang-kurang a 100K. Wan, amok. Di kay matanagan, tadyak pukpukawen. Ay wanak, buludak laan.
Isublik to nung may allowance. Sige, ngamnay, di mo pukpukawan na. Amangan mat no ilakom. Saan mat Anyaga po? Bulutok na Agawitan amo na, rabiin. Anya tararami dun pa'y langay. Diyak makaid na, Grace. Diyak namin makontak ni Rodan. Katadakin ko na isingsing ni nanang ko. Ha? Uy, jay balitok nga sing-sing ni nanang mo? Wen, ay na. Sa balit agparparik na kanyak. Agtip-tip bayo Grace. Matanaga na. May saldawan na diyak makontak ni Rodan. Amangan mat no awan signal iti ayan na. Unuhaan kat lubat, kas jay. Sa balit agparparik na kanyak, Grace. Agtip-tip bayo ka talaga. This drama is owned by Jenna Elroy the Drama. Apay nga ay ngayon padawat mo jay kakaiso na sing-sing ko. Inay-aywanak iti mano atawan day jay. Kan pakalaglagi pak iti day ditatang mo. Namapaya pinukaw mo. Sorry, nanang. Nailaw anak. Diyak mat nga mininam mga itaray na di sing-sing. Daytan tumet tatila pakirerelasyonan mo na. Namin ano nga ibagbagami kan ka asinaamon. Takukwartaan na kaladay jay. Ngam natangkan ti ulom. Pinamati nakmat nga ngay ayatin nak. Nagayhatak lang man. Diyak pulos ni namnama nga ramidan na tikastikan niya. Pasol ko ka di tagayan. Wala, ngam di ka mat nagananad. Pati ti kakaiso na nga alahas ta inata. Winaldas mo gapo iti lalaki. Ay naawanahan, kasano da ito yun. Inlakok-lako maidin ta ingatan ko iti Boreas. Sorry, nanang. Di kayo matanagan. Tanong makaurunungak to. Bayadak to day dya sing-sing nyo. This drama is owned by Jenna Elroy the Drama. Kumustan nga itirek namtad tamo na. Duwa nga bulan nante limabas. Nakamubuon kan. Ay, kasi na. One month. Medyo mayatan tirik na. Katmayat ano kasta? Anya ngayon ti damag mo ija ex mo. Awan balak mo nga mangidarom kanya na. Hindi pa lakayat ko tagdarom. Gam nakabalod mat ka nun. Ni, natiliw nga dagdagos. At sa bali ang kaso na. Agduduma ang kaso. Iso ang stumat. Ikaro na iti pagbaludan tinagpasulan na. Katmayat ano natiliw gayaman. Pag adalam data nga nangyari kanya muna. Han kan nga agdardara sudos nga makibuy-buy prin gamin. Han nga gaputa ubing kan gwapo kat main love kamat nga dagdagus. Pugi nga agpaiso ngam tiinding nakat agpugi it kamat iti babawem. Ha? Iso nga kita ang basit amo na. Baybayan pa lang gamin data ayat-ayat idta. Agtrabaho ka kit di. Kita am ka di kanyak. Awan ti love life ko. Iso nga ado ti ornong ko. Ha? Ay, wala niya. Sige. Patasik man mat nga rod ti agbyag na awan love life na, Grace. Welcome to Jenna Elroy the Drama. Hello, Mona. Adak manan. Ay, sige amat gaya manso. Anyat paaramid mo? Pukisan lak Mona. Oh, sure. Kaano lang ay may ka nagpapukis? Sa ita, agpapukis ka manen? Di pa'y matimatidog. Sa nabalen, tinapatag, makita ka. Kailaw ko nga na makita dahi ta nagkinis sa rupam. Atal na ka man. Anya nakinis. Kasla rafrod tupay. Saan man? Nagsilap tarubang. Nagpintas ka. Ala, pukisan akon. Kabayatan ti panang mingming ko ka. Nagpintas ka talaga Mona. Ala, saan ka komportable ti kas tang ibang baga manso? Muna, usaram dato blower. Aywan man, Grace. Pakidisum di tayo. Sige nga, Rod. Balasang ka di pa dya kadwam Mona. Wen, agpata kami abalasang pailaan. Kas tayo. Nagpipintas kayo. Ngamapay nga awan nobyo yo. Ay na, urayan mi di talaga para kada kami manso. Narigat ti masakitan kan maloko. Lusya, saan ka man luloko? Managayatak muna. No ayatan nak, pagbalingan ka akas la prinsesa. Bola?
Agyamanak ta pinatgam ti awis ko, Grace. Ti panagkita ta dito restaurant. Ay, hanak ko mga makisinara kanyam ngam kayat kamot gamin nga maamamo nga permi. Ta bayat ti panaglabas ta aldaw kat inot nga matintin nagtirik na kanyam, manso. Di ka matanagan. Awan to ti pagbabawiyam, nusyak ti pagtinagam. Ngam pangaasim ata ilimad tapay laang ti panagsinsinnarak ta niya. Hamo nga ibagbaga ko maijay gayam ko nga ni muna. Tama ba inak kanya na? Ay, kanayon ko gamin nga ibaga kanya na idi nga hang ko nga pagan ano ti maki-boyfriend. Wen, amok ti mangigamit ti palimod. Iso di ka matanagan. Sige, bayada kong tiginanta. Tayin tapay agpasyaran niya. Di ka matanagan. Sagot ko amin ang magastos. Siyak, ti makam mo. Agyaman na kiti kwartang intad mo kanyak muna. Di ka matanagan. Bayadak tumot lang no da kwartak. Okay lang. Basta jabilin ko ken ka, ha? Di mo ibagbakin ni Gris sa gayem ko ti may papankalata. Kasigurado nga ungtan day tiyay. Nagaroon na maamuan na nga umut-utang ka kanyak. Sirmunan nakmanin day tiyay. Wen, matumpal di kayat mo muna. Jak tupay unay kasarsarita jagayem mo. Nasihat nga rin kasta. Sapay la kuma, tadi nagtulok kwen, manso. Saan to Apolos? Promise ko day takan ka, muna. Hello, manso. Ayan mo ita. Di matagkita ta. Sorry muna. Ada emergency. Ita tanay pawit kung ti bulbuludan makwarta. Ibabawi mo, ti makisinara kanya. Emergency muna. Suya talaga. Intong bigatong ti panagkita tanya. Saan mabalin? Sa dinutayan mo ita? Ada ti probinsya. Sapay kumata maawatan dak muna. Saan mabalin? Masarap na magkita ta. Hello? Hello? Ah, di awanan bain. Hello, kapit lang tarumarakid ti parlor. Ha? Ape kas dito siya, Grace. Kasla dilim-lamang na kanya ka. Kasla di na kaya't amang guti saritaan da itimawag kan kwa na. Ah, surotat man itinalimad. Tadenggak ti pagsaritaan da. Jak at padlaw. O sige nga Rod, urayan nakitan niya. Umayak nga dagdagusan manso. Bye. Ha? Manso? Sino ay amanso di kinasarita na iti cellphone na? Ha? Ay sus, nagtipayok man na. Kastimot lang tinarignak idikin ni Rodan nga ex ko ah. Ah, tinasayaat. Surutak ni Grace iti sa dinuman ang papanan na. Surutak itinaliman. Agawid ta ni Jabalay mi Grace. Yawid kan. Tagdan natan. Anya, agdan na nga dagdagusan. Hanta nga agkasarpay nga umununa. Sumarunon to ah. Isaganaan ta pa na imbagday ta kasar. Haan agkasarta pa'y mata, santo ta nga agdan na. Kakaiso na nga inay ay wanak ti dayaw ko, kas babae. Kas talang ti kalaka na nga. Ano nga tiket? Asawan dahin toy? Ha? Oh, Apa yung nagkuyog kayo adwa? At na relasyon nyo? Apay da kas ayan no adda mo na. Agpada kami matngawan asawa na. Single kami matnga duwa. Wen, ngam doa ta ang nobya ni Marso, Grace! Anya nga duwa ta? We, haan man nga tilay bagbagamat sa kamo na. Agsaw ka, Marso! Ibagam tagpaisokin ni Grace! oh, di ta kayo. Uy, Marso! Uy, agura ka! Hala, di maray matan. Palang kantis ni dyan lalaki! Manangal lilaw! Ay, munahang ko nga mo nga adagayam relasyon yung kanimanso. Tiyan mo kakat siya lang ti Darleng na. Uy, siya! Diyak matamo nga da relasyon nyo! Italaan! Kathanak nga ron nga iramraman nga gurguran at hang kumat nga mo nga da kayo. Naglukumat na dyan nga taon. Ay, pinagidan na takit din. Wen nga Rod, awanan pa in! Sa pinagado ti utang na kanya! Ha? Inututangan na ka? Mano nga iti utang na? Adun naurnong ti utang na kanya! Iso masapula singirak! Siga ngay, di na kainutangan? Haan mat, siyak pa kay diti iliblibre na Nukwa, ikanak pa iti pagtaksik. Anya? No kasta nga Rod,
Sikat tinapnapanan di inut utang na kanyak, Grace. Ah, kat singeran nak. Katahang kumat nga mo nga ututangan na kanyam dagi dya ilibre na kanyak nga makmakan. Ay na! Ang sakit yung ulo, Grace. Manluloko na dyan lalaki. Awan nga rod ah. Oh, Ay, sapay first time ko matima kay boyfriend. Kas dya pa'y mat. Huh! Lawlawan ko nga. Manot tawon mo na, lumakay kan. Nabayag nga awan na karelasyon mo ah. mandya akong manang. Mabuteng ako na maki-boyfriend. Namidwan ana didigraan. Kat apay ngamin alalaki ti pakiin na yatam. Kat babae ti rumbang aparakan ka. Ha? Adumot ti bading anang asawa iti babae. Saan nga imposible day tamo na? Imbag na damangayat kanya ang girl lalo. Adalat tamot ah. Iti kasta kinagagat mo. Imposible nga awan mangayat kan ka. Mga sawa kakit din, tani, nakapsutan ni nanang. Kasanon no awanan ni nanang. Agmay may sakan ton. Awanan kadkaduham, ading ko. Grace, ang padatan na bumakit a balasang. Talaga ka ding awan ti planom ama kay asawa? Awan matanan te hilig ko itan. Napukawan. Gapoy ti kasya nga nangyari mo na. Ang padataan. Nagrigat gayam ti matromaan niya. Kasla mabuteng ako na makirelasyon manen. Agpadataan mo na. Iso na lang ta. Hay, kastoy tangatan nga kan kanayunan. Agbaak ta. Matay tanto nga baak. No siya, jak kumakayat no mabalin. Kaya't kumatanga isimpat ibiyag ko. Diya damot makuna ang pamilya. Ada putot ko, kasjay. Kasano nga makaputot ka kat lalaki mati kayat mo? Iding ngamita. Kasla kaya't kumat apadasan ti babae a pakirelasyonan. Ha? Damagak man ken ka, Grace. No, agaram ken ka abakla. Kaya't mo ka di? Depende ano nasingpat. Tano siya kat kasla kayat ko pekit diti bading nga pakirelasyonan. Ta kasla mas agkaalaan kami. No ngay, padasan ta ti agayan ayat, Grace. Anya? Ala! Padasan nga ibagbagamat. Pay, soan ko na. No kasta? Kaya't na? No bilang agarumakan ka, Grace? Ay, nahang kamat nga narigat nga ayatan mo na. Tanasing patkamat kaniyak. Nagagat kapay. Oh! No kasta nga, Rod? Agsimpatan, Grace. Agkasantakit din. Ay, aguray pa'y matawi. Ha? Ag ininam mo tapay nga kuskusto atap numayat. Nung ay hantagayam nga compatible. O sige, paliiwan ta nga rin ti pagbagita. Grace. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Kasano nga, Grace? Naragsak ka kadimot laeng iti relasyon ta? Ay, me amo na. Hangko nga ekspektaran nga at kaalaan ta. Maya titimpo yung tanga duwa. Un nga, Rod. Ay na, nakaragragsak. Uray siya, iso nga mabalin sa matan. Ha? Mabalinan ti? Mabalinan anga agkasartan. Ha? O sige, tulagan tayo marunong tayo kasarta, Grace. Basta baliwang matanan at hinagan mo. Ha? Hanan nga muna. Ta ag-asawa tanton. Isubli mo na dyan sigud nga nagan mo. Katwala, date talaga ayam. Manipod tadta. Hanan nga muna tinagan mo niya. Isubli tayo dyan sigud nga nagan mo niya. Monyo. Wala, Grace. My love. Pakaragsakan ti gayam yo ti kanayo nakadayo amang subsubaybay wanumang padpadaan kadagiti drama tayo ama ng biyanang ken biag ti tao a drama. Diti YouTube channel Jenna Almoy te drama. Kapadasan man ni Kabsat Angie saan naapod na nagantintay drama. Nga makablawa man pay dagiti sumaganad. Karas family dita Pangasinan Manawag from Jacob. Lisa Duldulaw. Ken Eunice K. Tripolo, ken Ripolo family dita San Manuel, Pangasinan. Kasi man ti kunani Kabsat Angie.
Dear manang biyanang, kayat ko launay ti asawak, tawan lang arodan trabaho, man nugalak pay, kat imbes ngaong tanak, saan suportaran nakpaykit di, takanayon nak ngay kan iti kwartak apagbisyo. Rogyak man nga rud, ti agsalaysay. Ay na, Angie, asawa kaya. Angie, ayayatan ka. Ni, apa yan? Anyat mapaspasamag kan karani. Angie, I love you talaga. Tandaan na masikalang ti babae nga ilayat ko itinapundo. Iso sikatin kasar ko. Tasika talaga tilab ko. Ah, kat apeng aron ngagsangsangit ka nga Angie, aya. Nagsingpat ka nga asawa. Nadungo. Nasikaso. Kan kang runaan itamin man nakahawat. Kan siyempre, nakapimpintas ka. Di ka nga ron agsangitan, Anyat sangsangitam aya. Isang sagit ang araw, tinalao sa panagayat ko ka. Sika lang, tayayatek. Tandaan na makalayon na ita. Nala, husto nga rodel, di ka nagsangit. Kasla ka lagbagti. Jay, ang kari ka kanya ka. Ngaurayan niya't mapaspasamak. Di nagsensinahan, wan. Di nakgurgurahan. Di nakapapan. Apay, adaya rason na panguraak mo na pangapak kang karani, ikaw amat. Anjay. Nalain ka kagpulusan. Tay tuloy ko mo tintararamida ki di kusina. Mangantan to no madamdama. Nakaturog ka na, Angie, bakit? Saan pa'y? Alalaag pa'y lang titurog ko. Apay iya. Anjay. Apay, nagsangit ka manon. Anjay, asawa kaya. Amo ka man nakahawat ka. Amok alab na labnak launay. Isopat siya kamawatan na. Kan mapagawan na. Anyat kahit mo asawan. Anjay, mapagawanan na ko ma. Dabasol ko kan ka. Ngamkit de. Diyak inggagara. Na ilawa anak lang. Apay, anyat basol mo. Kuha. Mabuti nga ka magibagakin ka, Anjay. Ang mga sila anak. Inton bigat langan nga ibagak. Ay, ibagam itanta ni Jakon makaturong no di mo ibaga. Anyat basol mo. Kuha. Ada nang sulisog kanya. Kat nagpasikog kanya. Anya? Ala, tugpaan na kanji. Dalugan na knuso. Kabihin na. Tapno ba ikarok tinagbasulak kan ka. Nakasaganak amang ikaraw itinagbasulang. Sino ti sinikugam? Jak sinikugan. Iso tinagpasikog kanya, kanji. Sino nga ro dayta, babae? Kwa, taga-ili. Namamok iti FB. Anya? Paya naramid mo ti gastoy kanya krani. Awanan kayo ti bain. Binartaknak na dya, babae. Sinulisog na. Dandanibay kat itaray na ka. Ngamjak impalubos, tas ikatayayatag. Anya? Wow! Naghimas mo tilinoto mo, Angie, bakit? Ala, agar mo sartan. Apay nagpintas kalat tao re kaririing mo, Angie, asawak. Bangan ka kidin. Kagura na ka di, Angie. Siga, no sinaanak. No sinaanak. Asino nga itimang biyagkan ka. Pangalaam nga iti ka ng bakit. Amom, mas asyanakan ka, Angie. Ngamin, awan trabaho. Awan na ilagpas mo a kurso. Isa amarigatang ka asumapol iti trabaho. Ay, Kano'y darumnak, awan maramidak. May katak iti trabaho. Awanin pangalaam iti kanam lumabalodak. Kapilitan ngagtrabaho ka. Kan naimbang numakasapol ka adagos iti trabaho. Kan awan ton pangalaam iti pagtungit mo. Ay well, atoy, kwartam. Imbagla pagtungit mo bakit? kat anyat ko na jay nasikugam ngay. Diya ka mo, ilamlam mga ngaminan.
Pakawanan na ko man bakit. Promise. Di akong ulitin ti kasdiyang inaramid ko. Ipamaysa akong ti atensyon ko kan kang asawak. Tao po! Umay kami man! Anda tao. Sino nga tada kita bakit? Diyak ka mo. Mabitla ang tay nakitaan. Si kakade kay asawa ni Ranel? Uwan, sir. Asino kayo kade? Kadwak to'y anak ko asini ko ganda asawa. Ah, Loko dahil tang asawa. Inalilaw na tanak ka. Binulbul-lilikong na. Sa idinasikugan na, itarayan nan. Heh, ayan tinalaing asawa. ay, adda di taunag, sir. Umay kayo Dumanon kayo. Di taunag ti pagsasaritaan tayo. Parwaram ka asawam. Ta dito'y ruwar ti pagsasaritaan tayo. Ay kwa, ado nga mintiman nakibiyang akaro ba dito'y, sir. Iso nga idya unag kuman ti pagsasaritaan tayo. May mayat numangag da. Tapno maamuan dati inaramig ti asawam. Tapno ammo man niya. Di na imbagbaga nga da asawa na. Ti imbaga na dito'y anak ko. Baro. Iso nga inaklon mo ito'y anak ko. Ay, umay kayo nga rod, sir. Di taunag, di tabalkon ti pagsasaritaan tayo. Sige, parwaram nga rin ta asawam. Takayat ko ang makasarita. Di kay madanagan, tata. Jak pagtalikotan ti pagrebangak ita nakyo. Mangtedak iti suporta. Rumbang lang. Tanay, amumit nga awan trabaho ti anak ko. Laglagi pam amabalin ka nga idarom iti kastangin na ramid mo. Taamumit nga 18 pailat tawan ti anak ko. Ngam impagpagapok dito anak ko. Tadi na kayat nga idarom ka. San ka di sir? Didak idardarom, sir. Ikarit, jak baybay antisikog ni Mina. Wine, basta tong palam na itakarim rani. Tali, amumat asan kami abaknang. Uwan tata, alang araw, mapantayo iti barangay ta pagsasaritaan tayo anay pagdaytoy. May mayat na adda kasuratan a pagpipinirmaan tayo. Kat, anyat planom ngay. Di mo aksyonan ti naramid ti asawam a panagbabae na. Di mo idarom. Sana? Kat no isunto pa ti dandanida indarom. Taag 18 pailaan di nasikugan na. Kat mayat ano idarom da. Tapno mabalo doon. Namin anon ngay naramid na ti kasta. Kanayon nagbabae jay asawam. Ngambay-bay amot ngami. Di mo idarom. Ay, panunutan niyo mat ananang. Awan trabaho. No idarom ko ni Rani. Kat mabalod. Pangala akon nga itilamutak. Siyak tagbalin akaasi nanang. Ay na, apay ngamin a problema day taya. Kat napigsa ka mo. Agtrabaho ka ngamin tapno adda kwartam. Nagrigat ti sumapul iti trabaho na awan na ilagpas sa kurso. Masadotak ko nam kit di taday talag tungtung iti pagalistuam. Imbes at tulungam di asawam nga agtrabaho. Saan tasabali matar aramidam? Anya kumatrabaho ngay. Awang nga ron mastrakan. Adono kayat. Masadot ka laeng. Iso akas ta ti bagbagam. Limagasot yaman ki dinanang. Paggatang ko iti bagas. Bayadak to. Inka mangala iti bagas dita kusina. Ado ti bagas dita. Ay, kwa, jay red rice ti gatangag. Ay na, dinak man utu-utuan. Tadinak mautuitan anje. Red rice nga. Pambarmula dayta. Pagtungit ko kunam kit di Saan mo, Alan na, 500 lang. Awan kwarta. Awan 500 ko. Hello, Nanang. Kat, kumustandaan di kang asawa na? Iso da pa'y laang. Ay, katwa na anak ko. Kunak ngarod apanawan nan, ngam di namot kayat. Di na pa'y lapanawan day tang asawa na. Namin anon anak babae. Sa ita, nakasikog pa yan. Swerte na pa'y laang, tasanda ngayon darong. Basta suportaran na kano ti putot na itirwar. Kasano daytan? Maksayanan at isweldo ni Rani. Addan kagudwan ni Angie iti sweldo nila kay na. Katuan na, ay aywan kit di jay adin nena. Ibagam taga-brood mo tin. Alaam di tayan mo. Ay na, nabayagan na kasta ti ibagbagak, nanang. Ngam di namot kayat. Di na kanu mapanawan ti asawa na. Ay, kaasila ang jay adin iti sidong ti asawa na. Kanayon na alukon. Di namot kasyan ti bagina. Ibantay na mo ngamin.
agsugsugal pa eh. Inaldaw ang mapan ang eskwela ijay tungitan. Inaldaw ang lumabas dito'y balay. Kas lamang opisina ta inaldaw ang rumwar. Rumwar iti agsapa, ang awit iti malam. Naimbag man, tada ka na yun kwarta apagtayana. Ikanmot di konsintidor ng asawa na. Kas dya iti wagas ni Rani, tapno saan ngay darong kay Adim. Paput-putan na iti kwarta na, tapno adda pagtungit na. Kan tapno saan ang makapalag jay kabsat mo. Anyan? Saan nga gawid din tun rabi na? Well, tani, adda outing mi kadagiti katrabahwak. Agpa-outing ngamin ni Busme, kat masapol amapan kami amin. Anya? Mangibati ka mga rod iti kwartak tani, awan karga jeref. Uwan bakit? Danag mo na ya. Atoy, ninayo na. Tapno adda pagtungit mo. Ay, thank you lakay. Ay na, manmanutikas kan ka nga asawa. Saan ka kontrabida kanyak nga asawa? Siyempre subsubadak lang, di kinaimbag mo kanyak, bakit? Di nakmut kun kontra ni Tara Aramidag. So ana saya at kamot nga asawa kanya. Wan, gapot ta ay ayatan ka unay, Rani. Kasta agmut ken ka, Angie. Naimbag na di nakasapulin di asawa. Numaturog ka dito'y dagos ko. Saan? Tainik ka kiti pagtungit na. Anya, hindi mo pa lang aming sinaan. Kunam kanyak idi, sinaamon apaman niyang sikuga. Uwan, di ka madanagan. Di ta pa'y lamabalin a puwersaan ita, taamangan no agdarom. Masapol nga al-al-titat pa'y lang. Tapno saan nga agaramid iti jak magustuhan. Isungarod ka na yun ka apaput-putan iti pagtungit na. Tapno di nakpakibiyangan ita nyaman nga aramidag. Saan nga amo ni tatang ko ngagtultuloy lata ti relasyon ta? Ti amo na, nagsinatan. Di na ngamin kayat nga ituloy ta ti relasyon ta. Ladlaw ko nga ruday ta. Paput-putak samot iti kwarta Tapno kanunungan na ti relasyon ta. Ay na, di mo maala ni tatang iti kakasta awagas, Rani. Saan nga agkuri ti kastakan ko, ana? Ano nga ron? Ilimod talatan ti may papan kadata. Jak ngamin kabailan ti maisinakan ka, Eloisa. Ay ayatan ka. Apay, di kang payagawid, Angie. Sumipngatan. Ureg patpat nagak dito sugalan, plabya. Uray tawa mo sang putak iji balay. Apay di asawa mo nga eh. Adaw tingda. Umyanda ka no iti papananda. Anya? Ay, agbati ka nga rod. Tagawid akon. Diyak mabalinta agpuya. Tabawal kanya. O sige, plabya. Mabati akpay. Padwag pa iti kwarta. Nakaawag ka matmanang. Wan, tanagalas ti madamdamag kung may papankan ka. Sugalan ka nulaktan ti ayuyang mo. Apay, awan arapaap mo iti biyang. Anya paylat sa pulag ayakat sa anak mat mabisbisinan iti sidong ti asawa. Maipay na matamin ng kasapulak manang. Diyak aglanglangan amangan. Kat kontento kan iti kasta ang kasasad mo. Katwanan Asi ka sumon kit di ti papeles mo. Tagabrod ka matnan. Umay ka dito'y ayan ko. Ta isapulan ka iti employer mo. Awampay mood kong agtrabaho manang. Kan oray diyak agtrabaho, adda ti asawa ka mang biyag kanya. Ay na, di kan mang namnama iti asawang. Masiguradom aya nga agnanayon asuportaran na ka. Nang ro na ita, taaddan putot na itirwar. Pampanoy nguyam ti asawang iti kastangat aramidan na. Di ka agaramay iti aksyon. Anya ko mga aksyon aya, kanalpas lang arod ti salitaan nun. Sininaan nan di babae na. Jela suporta ti ubing ti habol da kan kwa na. Sartingam nga rodan ti kastang aramid mo. Numasadot ka nga agtrabaho. Agtalinaad ka lang di tabalayo. Saan aday tamapan makisugsugal dar aramidam? Makaburing mga rutagyan iti balay manang. Isorumwarak mo't makapabagtit tawan kasarsarita na. Pakaragsakak ti kasto yung aramidak. Isabaybay andak ka di. Anji bakit? Mga laki ti kawas ko, tani. Kurang di binalon ko. Papanambanan? At a seminar media Manila.
Medyo mabayagan kami, ijay. Ang mga numakabulan mi, ijay. Anya, nagbayagan ngay. Uwan nga raw. Ngam di ka madanagan. Tay batyan ka iti pagtungit mo, Andy. Ha? Ay, nayunam nga ron atan eh, mabayag nga awang ka. Uwan, di ka madanagan, Angie. Ay na, di mo kailangan panawan di asawam. Total, awan mat anak yun. Uwan, mapasamak to day tayo, Loisa. Ngam urayan ta yung panahon. Sana bale, tamabayag maning ag naudak dito itagos mo. Makadin na kayo iti anak ta iti napaot. Kastoy ko man ngagna na yun. Duanton ti anak tarani. Kasapulan minton at talaga ti presensya. Uwan, mabukudan daktong, Eloisa. Basta urayan ta ti panahon. Ha, ato tao. Eloisa, anak ka. Lukatam da ito. Ni tatang, ala, apay akilaat ni May. Sigod-sigod ngamin, no umay ni tatang dito'y dagos ko. Umawag nga umuna, wano ang text. Kasano nga rodan? Makita nak dito. Urayan na, anya ko ma. Di ka madanagan, tailaban ka iti ama, karani. Naimbag nga oras mo, adeng. Agsarita taman, taado ti kayat ko adamagan kan ibagakin ka. Ah, anya day jay tata? Ala, dito tayon balkon nga agsarita ta naparpariir. Agtugaw kayo. Agyaman na. Among ka di tararamidin ta asawam. Tauray sakit kam-amuklay tayo agsapa. Tate amok, nabayagan asininaan ti anak ko ti asawam. Ngam saan magayam? Agtultuloy mo latagayam ti relasyon da. Bagbaga ang mamadya asawam, taadaywan nan di anak ko. Diya ka mo day ta tata. Kuna namang ngamin asininaanan, manipod nagsasarita tayo idi. Ulbod dang agpadpada. Kat numasikog manan di anak ko. Anya? Mariribo ka nak. Diyak ang mo taramida ki di anak ko. Sukiran nak mait. Diyay kumamad ngamin asawam ti lumiklik Ti awanan ba in aranin? Makamukan doon niya taramidan balasan ko. Tanusyak, talaga akayat ko na pagsinahin nita. Inlimod da ti relasyon da. Intultuloy da, jakamaw. Nasaya tadakan rani. Amok, naggapo dito iti ama ni Eloisa. Uwen, aklunak, jakon aglibak bakit? Masikugmanan ni Eloisa. Anya? Talaga gayam nga awan mataktak darama sa umrani. Agpilikan! No sino kada kami ti pilyam iti babaem. Ay, di na ko magurguraan, Angie. Maawatan na ko, ma. At daditan, nailawaan akon. Kanduan tun ti putot ko ken Eloisa. Isuan ni Eloisa ti pilyak. Anya? Anay ka? Kastala ang kalakanakan ka ti panangisukat mon kanyak nga asawam? Syakting kasar mo! Ngamjay kabit mo ti pilyam? Di ka mananagan. Tauray agsinata. Ikan ka iti kwartam iti binulan. Saanan? Kwartam lang ta kwartam. Lading itak. Ngam na kay kadangak matan. Iso pasensya ka langan. No aramidot ti kastoy rani. Sigurado ka iti dayta desisyon mo, anak ko. Desidido kan amang idarum iti asawa. Wala nang. Saan kan amabutang amaawanan iti kwarta? Awan tun at timang pakankan ka. Takas tamo ti kanayon nga ibagam iti. Wala nang. Napigsa akpay. Makatrabaho ak para itilamutak. Napunwan ako na malukloko. Nasaysaya at lamabalo dan dayjarani. Tapno awanan ti mairanod kan kuana. Baso niyo na apay nabanod ni Rani, tatang. Nadiyo ko mga minimpulpulong kini bakit na ti relasyon mi. Saan na kumamat nga indarom ni Rani? Awan ti sabali apabasulam no di isumit lang. Amo na pabilyado. Nagbirok pala ito sa balay. Kan oray ka. Pinagsina kayo lang arud ideng. Ngam natangkan mo ti ulong. Kasanong kami nga gina. Di ka madanagan.
Sakti makamo kada kayo anak ko. Adda trabaho ko. Kabailan kayo abyagan kada kita pukok. Nakasagaan ak ngagtrabaho para kada kita anak mo, anak ko. Basta mailisi ka, iti pagbasbasulam. Kumusta ti trabaho? Nasingpet matladagit ni amom, Angie. Uwan manang, kan sa anak ko na marigatan, tadwala ang dagiti amok. Dwadala nga pagserbya. Nasaya at nga rod nukas na. Kat nagsuldukan. Uwan manang, pinawitak mo ni nanang iti kwartana. Nasaya at nga rod. Agurnong kamot para itibagim. Tani, awan sa bali anam na amang ipaay iti kasapunam. Nang runa no bumakit kanton. Isa gana am na tani, agmay may sakan. Kan narigat ti mangnamnama iti sa bali at tao. May mayat no pagrigatam amis mo ti pagbiag mo, ading ko. Uwan manang, masaya nga nakla ang iti aldaw ang naglabas. Ado tinasayang nga aldaw ko. No hindi pa'y lakumaan nagtrabaho ak. Napintas ko man ti biyag ko ita manang. Ala, saan pa'y anala daw ti amin, ading ko? Ado pa'y ti gundaway mo. Basta di mo baybayan, ti salon. Hello kagayam, kumusta kayo? Sapay la kumata healthy, ken nakaradkan tayo akanayon. Manipod ka ni Kabsat Rota, saan napod no anagantin tayo drama. Ngam hello mampay, kada Alma Torres, Rolly Viernes dita Ilocos Norte, Ella Barco kan Barco Lopez family dita Ordaneta Pangasinan, ken Lilibeth Valdez, kanila kay na Arnel Valdez dita Tarlac. Kaslimanti ko na ni Kabsat Rota, dirma ng biyanang, nakatumpong akiti asawa ama nagsakit, isa tunggal ang dariknaan na iti bagina ibagbagak apambar na laang, tatamok rason na laang tikas jay, tapno saan ngagtrabaho. Gapoy ti dayta imbagbagak asadot ti asawak. Rogyak man nga ruod ti agsalaysay. Ay! Anya matikas ta nga ugali mo, Lucas! Senyorito ka talaga! Nakatugawlat kukom di ti balayan. Mangan maturog agriing mangan manan. Nagmayat ti biyag mo. Day talagur uray ti kanam tararamidam. Nasakit nga ron man ti tiyan ko bakit. Jak makagaraw. Tanasakit no agkutiak. Pambar! Nagadwa pambar mo. Sadot ka kidi ay isa tamok. Saan mo't arota bakit? Inulaw naklang amin iti kinagwapo midikot. Isa na yung labak launay kan ka. Inayat ka nga oras tambay ka. Bayang, tano aging bagak, agtrabaho akton. Kanon tupay ngay? Inton lumagto ta ulam. Ni bakit mo? Isublikan saan ka dagiti dadakkel mo, Lucas? Ha? Ay, saan ka di akas tati bagbaga marota? Agpaimbagak laang. No naimbaga na kon, agtrabaho akto manan. Makatrabaho akmut kat bastawan marikriknak. Agtrabaho ka, ha? Nga mapagbiit. Inton kwan na umakan, agsardan ka manan. Bayang, tano da kwartak, agpatsik apak. Adula amin day tangay bagbagam. Agpa-check up nga. Anya ko mati-check upan da kan kangay, kagin sa sakit ka laang mat. Sa anak nga gin sa sakit bakit? Agpaypayso ana sakit ti tiyang ko. Diyak kamukan ka. Ino kasangsang po na tao ang naggapoy ti trabaho. Ngamsyak pa'y lang tagluto. Rota anak ko. Umaya ko man. Ay, simule ka ko na. Tanakalukat mo ti ridaw yaw. Nay, apay akas tati tsura mga glutlutaw. Nakamisuot ka. Masurunak nga rutatang. Nagbaakak lakuman abalasang. Nay, apay man akas tati ibagbagamaw. Makaumamot di manugang yo. Di na pa'y amo ti makitinulong magkadatao. Jay lagur uray ti kanan na tamo ng aramidon. Kit adan sa mo trikrik-naan na. Awan, pambar na lang day jay. Napambar la unay gayam day tatao. Babawi ko na nakiasawa kan kwa na. Kas tanga-tangag paisaw. Ang mga nupod numay nga darikrik-naan na. Ipa-check up mo tapno makatumar iti agas na. Patpatsin yung mga agsakit. Pambar na nga rudlaang. Tapno saan nga agtrabaho. Gaputad da trabaho. Siyakmat amin ang tinamnama na mangipaiti kasapulan may. Masurona. Agtrabaho mo tinay. Idi tagpakitang gilas lang. Ngam itaawanan. Rimwaran ti pudnong awgali na. Sadot, di manugang yo, tatang.
Umayak man, Ruta. Ne, da kayong magayam nanang. Alang sumrog kayo ah. Inawagan nak ngamin ti anak ko. Tada ka no rikrik naan na. Kat saan ama kaluto. Iso asyak pa'y lakano ti agluto iti kanan nyo. Ay, ala, ingkay kita ng ta anak cute silid mi nanang. Tarumwarak matan. Inakagtrabaho. Apay, anyat marikrik nam Lucas. Nasakit ti tiyan ko, nanang. Masansansamot ti panagsakit ti tiyan mo, anak ko. Apay, di ka pa'y nagpa-check up, aya. Saan? Tamabai na kadumawat iti kwartakin ni Rota, nanang. Kanayon lang amin nga ibagang agpampambarak ka no. Anya, Agimbagak tumot lang. Gagangay la siguro asakit ti tiyan da ito. addan samot tan problema di ta tiyan mo, Lucas. Agpa-check up ka laangan. At damot basit kwartak dito, eh. Saan na, nanang? Igatang yukit di ti agas yu ti kwartayo. Makipakpakasya ka da kayo. Da kayo pala ti makaamoy ti trabaho di ti balay. Tane, sumanaw di manugang yun no diyak makatrabaho. No ibagak agpa-check upak, agpampambarak la ka no. Isabaybay ako. Apay ngay akas JJ asawam. Imbes at tulungan na ka tapno agimbagkan kat makatrabaho ka mutan. Ala, baybayan nyo, nanang. Aw-awatan nyo latan. Tamabambanog siguro iti trabaho na, nanang. Ni, adda kay matgayam dito balay da Lucas na nasalya. Wan, balasan ko. Tainaya bandak nga umay agluto. Ah, kastaya. Aywan, adda lakok nga oil nana. Napintas apang masahe. Kan adda pa'y free a masahe na. Ay awan paggatang ko balasan ko. Amangan nunangina. Nalakalaang nana. Ikan kayo iti discount. Napintas na gito nang runa no nasakit ti bagbagiyo. Adda free a masahe na nana. Masahiyan kayo. Ay kwa, nilaangan Lucas ti masahiyam. Tama di ti bagbagi na. Tauray gumatangak iti may sa abuti nga oil. Ha? Apay, ang sakit ni Lucas, nana? Wan nga road balasan ko. Isuman ti masahiyam. Barang agimbagan. O sige, nana. Ay na, agyaman hakbete. Nakaginawak basit. Awan anyaman na, Lucas. Ngam nasaysaya at siguro no agpa-check up ka. Tapno maamwam no apay akanayon nga agsakit ti tiyan mo. Saanin, Betty? Agimbagak ton. Ala, jakon pabayadan ti lakok nga oil. Ilibre kon kada kayo, tamaasyanak ken ka, Lucas. Ha? Kababainan, Betty. Ay na, okay lang ang data. Ibagam to kindi bakit mo, tapa-check up na ka. Agungat no ibagak ti kasta, Betty. Awan ka no kwarta. Iso asaanan. Anya, apay ngay nga agungat. Apay, saan amaasyan kan ka kat asawa na ka? At hapon na ngamin ngagpampambarak lang, Betty. Anya? Alang nga rod, jakon agbayag, kainak pa'y aglako. Agpaimbag ka Lucas. Lucas ta, naggapu ka ijay balay, Betty? Wan, Rota, ay na, pa-check up mo di asawam, kasi mat, agsaksakit ka no ti tiyan na. Adula amin. Pambar na laday dyan, tapno saan nga trabaho. Ha? Maumak nga rudan iti day nga asawak. Awan gayam serbiti gwapo no sa dumag. Kasla saan mo't ngagpampambarlaang. Madlaw mo mo't ti tao kat ngagpampambarwan no saan. Di mamuti ugali dyan asawak, bete. Nalay nga artista day dyan. Ay, makaipadpadawat ak nga rudan kang kuana. Anya? No, da mangayat kang kuana, ipadawat kong. Agawid akpay, balasang ko. Tainak pa'y pakanan dagiti dingon me. Tane, naibus ka nun tay imbatik iti kaaruba kananda. No kayat yo, yawid yo pa'y laang ni Lucas nanang. Anya? Jak ngamin maasikaso, taam mo yung matabisi ak iti trabaho. No jak magtrabaho, awang kanan me. Imbag no kayat na. Mayat ka aya, Lucas. Ha? Kayat na? Apay kumadi na kayat ka muna mga awan may tultulong na dito balay. Tanay talagil ilad kararamidan na. Ha? Ala, agawid tapay lang arud ijay balay, anak ko.
Uwan nga rod Malatay yung pakik dagiti kawus mo. Tapno daramata medyo balay dananang, Lucas. Apay ngaya pinag-aawid mo di asawa mi di balay da anak ko. Wan tawa mo lat may tultulong na dito balay tatang. Agil ilad mo lat kukuin na. Kit gagangay na Tadakit nga rudrik-rik na. Nupat-pat yun to, mga min di pambaritis. Nalay nga artista day jay. Kay, awan kadwam dito yan Di ka maikawa. Saan? Kayat ko kay di pa yung saan ka may stress. Papanambete. Di taman balay darota, tata. Inak manen lakwan ida iti oil. Kan masahik iti libre ni Lucas, takaasimot. Ay, awanan ni Lucas, di balay da balasang ko. Nagawid pa lang iti balay da balayan. Ay, apay ngay. Yak man mo, agpaimbag pa siguro Ay, kasta aya. Sige nga rod, ijayin balay da na nasalya ti pagdiretso tata. Lucas da, ni bakit mo tinagdesisyon adito'y balay ni nanang mo ti pagnaedam, Lucas? Uwan bete, tapno saan ka no ama stress makakitkita kanyak. Anya, ay una yun day arota. Kasla saan nakamot nga asawa iti kasta nga inaramid na. Maawatak mo tit day, tamakumikom nga min iti trabaho na. Mabambandog siguro. Kalpasan na, isupay lati agluto no sumangput ije balay. Ala, agpaimbag ka nga rod, Lucas. Ngamno kayat yung, mangtedak iti pagpa-check up mo. Ha? Kayat ko ti makatulong. Iso adi mo kumaikan iti sabali akay papanan ti kasto nga aramida. Kakaiso na nga damot extra money. Iso nga itulong kung iti kasken ka nga agkasapulan. Ay na, agyaman ak nga rod abete. Alaman nga ron, tano aging bagak, kit makatrabaho akmanen. Bayadak tumutlaan. Di mo pa'y panunutan day tabayad-bayad, Lucas. Ti panagimbag mo ti unaam a panunutan. Lucas, ayan mo. Ne, aglut-luto ka mo tananak ka. O na lang. Medyo mayat mo ti tiyan ko. Manipod nagtumarak. Ay na, sapay ko matatuloy-tuluyan day ta panagimbag mo anak ko. Nagsaya at ni Bete, ta pinabuludan na ta iti kwarta. Uwan nga ron nanang, nagsingput na dya kalugaran tayo. Un nga road, nasingpo lang nga road, napintas pa'y, nagagat pa'y abalasang. Uwan nga ron nanang, iso anagasat to tagbaling asawa ni Betty. Awan pa'y mat kanunubyo na. Sayang, nubaruak pa'y kuma. Armag nanang, Anya, madamot nga minin asawak. Kun napudnuak kita asawak. Iso ajak tumaramid ti mang isukat kan kuana nanang. wan ngam di kay pa'y mat nagkasarkin ni Ruta. Kan, kasla di nakamot timpagan ano. Sumingput tumot lang dahil dyan nanang naadaman ng trabaho. No naimbagaan akong. Hello, apay ngay mawag ka, Lucas. Kwa, kahit ko lang ay pakaamo ang imbagaan akong. Kat, anya ko maita? Uray di ta kapila ngayon ni nanang. Tapno da kadwa natan kaasiman ni nanang. Agmay maysa, sapay bakutan. Ha? Di nakpakadanagan dito, itao kayak lang dito'y Lucas. Apay nga kasla dinak mo't pagan anong asawa mo ruta. Dinak ka di ay ayatunan. No siyak, kailiw kan. Umayat kita balay tamot lang. Ay saan? Pumanawak no umay ka. Ha? Agyan ka pala di tabalay ni nanang ko na Mert. Tulungam ni nanang di tabalay. Saan nabalikan niya, tanay ruwama kung agmay maysa. Naimbagan magaya man ni Lucas. Nakita ka na pan nakikong-construction ni Jedaya. Kas jelay ti damo, ngam no mauma, agsardeng tumanan agtrabaho. Apay adi pala gawid dito yung ay. Kat naimbagan mo tan. Ibagbaga na, imay kit di tay angam, dineret sakon. Imbaga kajak kayatan. Anya? Apay nga ay. Naumakan kwanan. Nakapoy ti diskarte. Awan na pinta sa masakbaya kiti kasjak klase ti tao tatang. Mangnamnamalatan iti masuswil daw. Di na mo tagpursiging agbiro kiti kwarta. Kat agtrab-trabaho ba? Sala agsardang mal. Nadala sakit arik naan na iti bagina. Kakastalaan ta mo na trabaho.
Di na mo tagpanunot iti pamuspusan, tapno bumak ng kumamat. Ay, yap, apal ko kadagiti asawa dagiti gagayam ko tatang. Naggagagada, nalaing da dumiskarte iti kwarta. Jak pa napadasan nga inikanak iti kwarta day jay alukas. Isa man jakon. Di na kun kaya derota na nang. Tulungan nagman ang mga ayaw kan kuha na. No di na kan kayat, baybay amon. Ipilit mo kat tibagim kan kuanan. Uray, tadi kay mo't nagkasar. Nanang, Jak mo't la kayat, ter aramiden na kan ka. Ipadlaw na launay ti panang tagtagibasit na kan ka. Gaputawan na talgad at trabaho mo. nanang. Lipatom kit din, kat mga barwanan ka. Kan sumapol ka iti sabali nga asawaem. Uray, tadi kay mo't nagkasar. Nawaya ka nga agsapol manen iti sabali nga asawaem, anak ko. Pilyum tong tay nasingput a babae. Naimbang nga oras mo, Betty. Ni, si kamat gayam Lucas. Sumra ka ah. Agyaman ak, Betty. Imayak, ta umay ko bayadan ti utang ko ken ka, Betty. Pasensya no, medyo nabayag ah. Ala, di mon samot maiturturugan yung date na. Bayadan pa'y laang aya. Kat siyempre ah, utang nga ron. Oh, atoy. Makaamu ka nga rod ah. Agyaman nak Lucas. Siyak ti rumbang agyaman, Betty. Nagsayaat ka tao. Nagpintas ka lang arudan. Nagsimpot ka bay. Ay, wen. Adapay kang runahan arason. Naapay nga imayak. Ha? Anya date na? Kwa, di ako nagpalpalikaw pay. Ngam ay ayatan ka, Betty. Anya? Sininaan ako na rota. Kat nakailiw-liwag akmutan. Iso panawaran. Tapno sumapulak manin itagbalin akat ako nainay ko. Kat sikat tinakariknaak iti ayat, Betty. Sapay ko ma, taaddanam lamakin ka. Rota, nadamag mo. Agayan ayat mo't kanon da Lucas kan Betty. Wen atatang, kanayon ko ida makitang agkuyog. Kumayatano kas jay, tasublatan ni Betty ti konsumisyon ko iti dayja alukas. Lukas ta, okay lang ken ka. Kawan, awan na sakit abakrang ko tatang. Kay kayat ko kidi atap no di na kung dagdagulitan dayja lalaki. Kumusta ti biyahem, Lucas? Mayat, na-deliver ko amin nga order dagiti customer ta, Betty. Nasayat nga rod no kasta. Adda manen order iti sabali a lugar. Agbiyahe ka manen, Lucas. Sige, awan problema, Betty. Pasensya kan ah. Di ka makuyog nga agbiyahe, tama kumikumak ijay siya. Wen, awan problema. Kabaulak, Betty. Pumigpig samot tan tinegosyo yukin ni Betty, anak ko. Nang rugi kay laidi iti basit. Ngamita, imma dun ti branch jay lako yu asab-sabon. Adun ti dildiliberan niyaw. Wen nga ron nanang, isungag nayon kami tupay ti may salugan. Takurang di may salugan mi. Kaano ti plano yu apa nagkasarkin ni Betty? Plan-planuan min day tananang. At dala iliplipas mi a project mi. Numalpas day jay, isunton ti panagkasar mi. Napintasan, tibiyag da Lucas ken Betty anak ko. Bumakbak lang dan. Nagagat na kami ngagpadpada. Kandamag ko nga umadalin ti kasarda. Ay, mas daawak nga rod iti dayja alukas. Apay ngay akas jay. Apay akas day nga. Apay ngay di da kami pay. Nagsadot. Ngamita ta sa balin a babae ti karelasyon na. Kasta unay mo't tinagagat na. Ha? Awan sapay inananan. Marabrab yan asumangsangpot gapoy ti trabaho. Idinto ta idida kami pay. Diyla agil ilad tararamidan na. Kat siyempre, naimbaganan.
Awanan rikrik na iti bagina. Ay, sana mabalin ti kastoy tatang. Ilaban ko ti karbangak kas asawa. Siyak mutim mo ng asawa ni Lucas ah. Dakdakkel ti karbangak ngam day diabeti. Iso asyak ti rumbangay kasar ni Lucas tatang. Anya, kalpasan ti panangikulasay mo kini Lucas. Kasta ti bagam. Numakan ko ma, arig na imbakwar mom. Ngumita, kayat mo, tagsublikan ko na. Naimbag no kayat nakapay. Ay, basta kasaritak to. Patsyek ngay ayatan nakpailaang dayjay. Siyak siguro ti pilin na. Siyak ti kasar na tatang. Pasensya kan Betty ang masapol nga ibagak dayto kan ka. Kan sika ti pinili ka kasarita tapno masakbayam ti amin anya. Ha? Anyat kayat mo asawan, Rota? Kastoy nay, iso nagsina kami idi kan ni Lucas, tadalabas sita saan may nagkinaawatan. Ang gagangay lang nga apat ti asawa dayjay. Ay, unak nga agpalamiis kami lang, kastoy matan tinamuak. Dinagdagos yung matan tinagayan ayat bete. Ha? Kaya't kukuman nga urnusan ti amin kada kami kan ni Lucas, Betty. Iso pasensya kan no subliyo kung ti asawak kan ka. Tinasayaat. Ni Lucas ti kasaritam, Rota. Katnoan niya ti pangadeng na. Iso ti masurot. Lading itak Rota. Ngamsan kan nga ayatan. Ni Betty tay ayatak itan. Ta iso tinakarit na akit ipudno nga ayat. Nakita ken kwa na dagiti sapsapulak iti maysa a babae. Kat kasanuak matan ngay. Siyak mati mo ng asawa ma. Oin, ngumin kulasay lakon saan? Nalipatam daytan aya. Ay kwa, nagbabawya kon dayjay, Lucas. Siyempre, bunga la dayjay ti sana pagkinkinawatan tagasawa. Lading itak. Ngam umadanin ti kasarmi ni Betty. Kat pangaasim tadi na kami nariribukan. Sumapol ka matan iti lalaki ang mga kasarkin ka, Rota. Tanong siya, saan kan apagan ano?